Dobro večer i dobro došli na mom kanalu. Večeras ću vam pokazati kako na WhatsAppu arhivirati poruke u ćaskanjima, a zatim ih ponovo opozvati i vratiti u prvobitno stanje u porukama. Pa da počnemo. Znači, uđete u WhatsAppu, a onda ćaskanje izaberete kao što ću ja ovo sada. Recimo, kliknete na tu da bude štrikirano, a zatim u ovoj streljici prema dolje, znači tu isto kliknete i tada izaće vam jedno ćaskanje arhivirano. A kada hoćete ponovo da vratite arhivirano ćaskanje, znači kliknete na ovo arhivirano, tu zadržite, pojavit će vam se to ćaskanje, kao mene ovaj broj, i ponovo štrikirate, zadržite, znači, i onda na ovu streljicu ponovo. Tada je opozvano arhiviranje vraćeno. Evo vidite i sami. U ćaskanjima je ponovo vraćeno, kao što je bilo na početku. Znači, ovo većinom bi vam bilo značaja kada neka dokumenta ili nešto veoma značajno u porukama imate, pa da se čuvate, to jest da arhivirate. Tako da, to bi bilo sve u ovom klipu. Pretplatite se na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.